hlokahaleng batho ba haufi le yena ba end up e tlo nna di victims hobane o na le kore ha re kgatello kore stress sa hore ha ke sebetse kore kgatello ya maikutlo ha ke sebetse ha ke na tjhelete mme dintho tsena di una le pressure ya ntho engwe le ene o end up complainela le ntho engwe le engwe fela engwe le engwe fela le ntho o tenwa ke ntho engwe le engwe fela kore a ka tswa fela net a utlwa batho ka re ba se banyana ka moreng o nana ba se ba bua ka yena kore o nna ke batla re o too sensitive e tshwara ona temo wa mo mamedi mo tle re nke mo mamedi monga re tswa o feta le last number o moyeng hona jwa le ntate dumela khotso re phela ntate ke tlo thusa ntate wa ka hana ko di dumela o moyeng hona jwa le Lesedi FM khotso re phela ntate wena Sporo o na le mfumahadi jwale o rata mme a o tshware jwang ke leboa ntate ntate wa ka metsotso 28 pele hora ya 12 kena ntate ntate Motau engwe e kgolo ne e ke tlo kopang bomme le bone ba e hlokomele le engwe ke le ntate re hlokomele ntweo motho wa mme kotsi engwe e kgolo e tlisang diqabang tse ngata hakana le ho thubana hakana mme o mong le o mong ya mametseng today you must never trust the promises that are made by a naked man jwale okay ko mametse all right aki leke o elata ha o le motho wa mme tshepiso engwe le engwe e ka etswang ke monna nakoeng eo a tsotseng ka yona o ska nkela hlogong o ska nkela serious ke utlwile tsa ka dile tsa matharitsi ka re ka dithiba tsa matha Frankfurt o itsa ke dithiba tsa mathavale ka re ka dithiba di Soweto ona jwale ka re ka dithiba ke tsane di fta di re matatie ko mametse o qetile ntatwa re le bontate o qetile ke utlwile ha itlo ke re ke kwana le kwana re na lo ikenya mo ditshepisong le o itlama le ka ntho tse ding tse re tsebang ha re no di afford ha re no di gona di tla re hlola mare ka lebaka la momentinyana o ka motsotsonyana o ya no mme ka one motsotsonyana o a ska nka ntho tse buiwang mo serious ka hobane ha motsotsonyana o fedile o batla ho tlama ka ntho tsona tse no di bua ka motsotsonyana ona le sebakanyana sena mane o themotlo mametse Lesedi FM tshebeletso e kgolo o no ta utlwa ka taba tsena tsa bohlokwa ntle le mona bua monna lenano le etsang gore bontate ba eme ka maoto metseng le metsanenga ba re jwale re a ema re a sebetsa ke lenano le etsang gore monna a nke action a eme a sebetsa jwale wena ntate Dr. Masekwane yes ha re bua taba ena ntho ena e re sa tswa bua ka yona ya gore ebe ka jeno lena lekgotla le nkile qeto ya gore ho ntate o lokile ha o le ntate ke eng o sa sign le bana ba hao dintho ba tlameha o tsama ke eng o sa ba tshehetse ke ntho jwalo kore ha le qabana le mme ebe so bile o hloya le bana ntate Tau e kgolo a bontate re lelekiseng re matheng re lwanele di position tsa rona ka malapeng a rona ntho ntate maina e etsang yele go tlisa banna haufi
hore nkang di-position tsa lona ntho e ntate Jimmy Khaja e etsang Klerksdorp au Jimmy Khaje dumela monna Jimmy Khaje ho jwa motswalle wa rona ka mo ka Klerksdorp. Hello Jimmy Klerksdorp. Hi hey o le ka hore banna nkang position tsa lona bontate nkang maemo a lona ntate Motau a re etse mohlala hanyane fela a re shebe o tswa mo 100% o kreya almost 80% ya bontate ha ba nka di-position tsa bona di nkilwe ke batho ba basadi. Tsamaya o ye mo dikolong tse tsa makgowa le tsa batho ba batsho o lo sheba go te ke sports day ke mang a isang bana sekolong alo ke mang a lo tlholang a shebella bana ba matha bana ba tshameka ke mang ke mang a isang bana mo ha o thwe ke meeting wa creche ke meeting wa skolo annual report ya ngwana ke mang a ya meeting mo always every time motsidisi o re ntwa ya batho ba babedi e bohloko e kenyelletsa bana o re mathata mangata kwano lapeng Afrika Borwa o re e kenyelletsa bana o re bothata bo re bane le bona o tshwara ausi motsidisi gore ha o ba le ntwa ka lapeng bana jwale ntate o ya ba kenyelletsa kapa mme le yena o ba kenyelletsa e mong o re last number tlhompho ena e lokela hore e be mamati ya mabedi o tsibile jwang o re be mamati ya mabedi ntate a hlomphe mme a hlomphe kore re le babedi jwalo re hlomphe ka o le ba wena Liza mo le nteng Edward asomoa lo wena ke ba bona mono ke bona bo letsekgo ke bona bo tsautse ke leboa haholo hey Liza Mpete o re shebeletse a le London overseas hey monna sheba mon doctor sheba London ore o hona jwale ke no o London o dutse le rona mona he taba tira le bo tiao Edward re le boa re tsamaye he wena ngwaneso ntho ena e re tlisang ke relate mo statementeng seo mongodi o mong bua mantswe a mang a re when two elephants fight the grass suffers the most ke tlhaga gore ntho ena gore bana haholo impact e etsalang e di ba bone di victims tse ka kgolo e makatsang jwale ha re le bontate ake o tlwele o ikwalla khoning yelo le one o ntse o ijwetsa gore wa tseba o sa tsebe gore hantla o tsebe seo sa se tsebeng se ka o tswela mosola and then kopana le bontate ba ba a tumela banna ba ba re khutleleng kae di positioning tsa rona a re khutleleng maemong a rona jwale o mphemetse baruni o ka mona ka Kurumane dumela hle wena o mphemetse ka mo ka Kurumane o mphemetse o re lenyatso le ba lentsi keng bongata lenyatso le ba lengata ha o sa bereke o re nna ke ka mona ka Kurumane a ba o nyatsa ha o sa sebetse ho sina seo o se tlisang wa tseba bothata bo ka ntate Motau dio tse din tshwanetse re nne re lentsweng la modimo chapter 10 verse 19 ya mo Ecclesia iri chelete ke karabo ya dintho kaofela ke Bible ebo mna ke itshwere Bibele mona mana e tsho jwalo iri mo Ecclesia iri chelete ke karabo ya dintho tsohle engwe iri e arabela dintho kaofela ha ire lerato Oscar le ba ha ire mana butle ke tshwere Bibele mona a re bula a go tse o ibula ka pele e tshware kena o tla bula re ya mabenkeleng e bule re mabenkeleng o mametse le Sedi FM ka le boa Sfiso o phahla re le boa hle wena Sol Tipe ke o bona hle lwena Lawrence ke rata ho le boa haholo e banna man butle pele e re ke ase
a se mo he ban man a go re kipa le yona man ntate wa ka Verse number 19. ke make re ke bona mo mamedi re butsi ka ho mo ekelesia Chapter 10. mo ekelesia ke na ke ho yona ke shebile mo ekelesia chapter 10 ke verse 19. ke batla mo mamedi a e bona Bua ka veine pele. ya ke bona ke bona verse 19 18 man 19. oh sebo Ke yone. oh sebo ka se etsetswa Se thabo etsetswa thabo. veini e thabisa ba phelang ka ditšhelete Fihlellwa tso. ho fihlelwa tsohle Sekgowa yaanong se re money answers everything. ke ena ke a e bona Ka e re sekgowa, o fihlella e re seboka se etsetswa thabo veini e thabisa ba phelang Yes. ka ditšhelete ho fihlelwa tsohle Ha tšhelete ke karabo ntate Moteng. Ra rata re. sho ntate wa ka o mametse le Side FM ke ba dile ntate ke a e bona Imagine fela ho tlo ba jwang kara lelapa le senang income. Imagine fela ho ba jwang kara lerato le senang income. Imagine fela that's why re ha mosebetsi fela it's a plan. O ka rekisa madopi, o ka rekisa dibeko, o ka ema o etse ntho engwe itseng o ska sheba hore banna tjena o etse ntho engwe disable ntate Motau o na le matsoho o na le kelello ha o monto mo rehabilitation o na le ntho tse o ka di etsa ntate Masekwane ho tjhong ke tabena Rwanda ere ha ba o fumana o ntso o re hai indwa ba o botsa hore matsoho a hao ke eng ntate Motau ba o botsa hore matsoho a hao ke eng jwale karabo ya hao tshwantse o re ho bona matsoho a ka ke mosebetsi ba tjho jwalo ntho o e bua Ee. wena e bile o tswa system ele ya gale ya maloba eke ene ya kgethollo ra o le monna o tsa mastrateng bana o bana ba o tshwara ba o botsa hore o convert jane hey mna re tswa hole rona ka apartheid bana ba o tshwara ba o botsa hore o convert o etsang mona what makier ha o sena plan bana o tsaya he ba lo fa mosebetsi ba gaan mag detain werk hona something yan ku ra hantlantle bana ba o bolelo ha o le monna tshwanetse o tswe plan something must be done because how disabled how go le pension hona le ntho e o ka e etsang hore daramnyano be something mo di matafo ndate ke mona mekelesia o mpeile ka e bana mo mamedi o ibone ke la ba ka e bontsha mona ntse ke balla mo mamedi eke ntate wa hona le o se mo ke ne ke mametse mo mafaratlhatlhe a bua ntho e nngwe ba mo interview mo mafaratlhatlhe utlwa o siona ba mo botsa potso ba re ha o ka etsahala o nne le a cheating man ana le ditšhelete mara a sa o fe lerato le felletseng o bo thola hore hona le monna hana ditšhelete ha sebetsa hana income mare o fa lerato lerato kaofela wa tseba o se o kare are I will stick with the cheating man ba re man o etsala are no bothata gore it depend hore ko o stressetsang teng le ko o shwellang teng ke kae I will never allow myself to stress in the shack. I'll rather stress in the mansion. I will never resolve to ke shwele in the shack. I'll rather problem in create and die in the mansion. a tjho jwalo ausino ho mafarahlahla mona ho marangrang mo marangrang ba botsa ba re emapele ha o ka thola motho o tlang ka lerato le tletseng a re mo wena o siwe everything ke tlo philela wena ke tlo utlwa ka wena what a ke sebetse ma o bo thola monna a fihla mo wena re ditšhelete ke tse ke nna ke itshebeletse mpa ke motho wa ntho tsaka ke kena mona ke tswa mona ke setsumi ke a tsoma ke na I rather kilatele setsumi o wa mezamo o la ka re wetsa di haste
ke tla tsamaya because ona plan e a etsang a nke kebe ka tlo dulela hlopeo le tshutlo jwale ntwe na ntate Motaung e re fa hantle haholo kore mona o beha setshwantsho o e beha fela setshwantsho ha momamedi o mamela ha re re batho ba tsamaye ba ilo senyetsa batho ba utswe batho ba nke dithunya ba bolae batho ba bantšhe bona ke setshwantsho se atametsang fela hore le ha etsa ntho itseng ka ha ke a leboa momamedi ska enka wa re e ka re etsa ntho tsena wa forsa ntho re buang ka yona re hle re hlalosa e sa tloa ntate Motaung o ka hlatswa diteki o ka bula project o ka bula ke ntwe kore wa batla dimata wa hlwekisa dimata wa etsa ntwena no yana batho ba keno ke problem ya dikokoroto di-insect dikokonyana ka matlung o tsamaya lo batla tšhefu tseo because o batle hore na ke eng o fumane o etse o ye o lo thusa batho dijareteng tsa bona jwang ba bona mane o fihle o peite mono o ba thuse ithute nthonyana e itseng etsa nthonyana e leng re tla etsa hore o fihle mo tlung o re bana hona ke phisinyana hona bophelo bo ye pele because ha o ka lo etsa lo wena kelello e qale sebetsa hantle and then bothata kore once o sena ntho e etsa ntate Motaung go freezer everything o tswa kelellong o fihlella le maotong motho ke kwa le ka mantsware motho o sa etseng nix o kotsi haholo o feta motho o etsang something ntate Motaung ha ke sa etse nix o du tsunana dintho tsena tsengata tsena na o bona ntho ngoleng o lo bona le ntho sa tshwanelang o e bona because o tswere pene rate ha ona ntho ke e etsang ke tlo bona le button tsena o tobetsa engwetsa ko blela no na ko itse tshwanetse go beditse ya advert no kore phosong le ntho le ngwenya mare if mind wa o le preoccupied ka something e o etsang o end up ona le ntho tse o di mindang ene ha o minda dintho tse dintse itseng o gona fa motho le ne space a minde business e itseng ya o isa bophelo pele o mametse Lesedi FM ntate Motaung nna ke ka mona ka Qwaqwa ke Manoka Matha ke le mametse ka mane ke ka tse ke moekele sia 10 verse 19 e qetile ditaba o tsho jwang wena ntate wa ka wa tswa mehleng ya khale banna ine re ha ba sebetsa ba ne ba patalwa le ka letswai ntate wa ka letswai kore bare monna nako nyane ya khale kore ha o bala khale kwana pele rona re hla bo ntata rona bare khale banna ba ne ba sebetsa ba patalwe ka letswai mme ntho engwe neng e tsala go no thwe monna ke letswai o tlisa taste ka tlung ya no thwe monna ke letswai ko pola le man bibele una le mo go thweng le letswai la lefatshe kore o tlisa taste ka tlung wa tsore ho thwe bane ba sebetsa mo salarium ya ne le salarium ntho ne e bitswa salarium banna bane ba sebetsa mo okay salarium yena ha ke bua ka yona ke Selatini ke mo lentswe lena salary le tswanteng salarium yena ya ke Selatini mme lentswe lena salary le tswa mo mme yona salarium yena hantle ke salt lentswe lena salt letswai le tswa mono o salarium a ntate wa ntsheba ke etsang jwale ke fetwa teacher ntate wa ka o tibile o tibile ntwena o ibua o nkopanya hloho ya holla ting ka hlonga ya o thwe monna ya kana kweo ona tlameha hore jwang kapa jwa monna a yeme a ilo sebetsa hobane monna ke letswai utlisa taste ka tlung
ke letswai le tlisang taste ka tlung banna a jo ntate Motaung ha ba sa leo banna ba jwalo ha re sa ba bona ai jwale hey monna ka jeno re etsa jwanna motswalle wa ka jwale lentswe leno ke ho thwe banna nakonyane ya khale nakonya Roma ya no pula nakong eo ho thwe banna ba ne ba sebe le masole ba re le gona jwale hona le dibakeng tse ding mo ba ntseng ba sebetsa ntho mme ba fuwe letswai ka system eo hobane letswai le tlisa taste le tlisa taste tlisa bophelo ka tlung ba tshojwalo jwale ke ka o kereng lentswe lena re tle re tsebe lena mo re buang teng re reng salary hantle e tswa kae monna tshwantse a sebetse hona le ntate mga jwale Motaung mosebetsi re tla o thola kae le wena o ntso o tshojwalo e tshojwalo ntate wa ka tswela pele jwale ha re tlo etsa ntate Motaung ho thwe banna ba baholo bana bua mantswe hore ngwana monna ke batho ba entsweng hore ba parisane tshega o inkile ke tlo e hlalosa monna o tentswa tsheya ke banna ba jwale bontate ona le ntwena hore the more a tumelana ke ka mo after ntho ena ya di4 ha re tswa stadiumeng o man o ya kereke ma o tla botswere kereke ntate wa ka nthong ke ka Petrus Molemela mane sports center ke sports center ka di4 tla bo rapela mo o tsere mosebetsi ntate batho ba re batla all over ho tloa ka 6 ho tloa ka 6 mantsibu yes e tla be le ntho bontate batle o tswa mo le ntate Motaung ha o ka opola ntwele ya banna hona le banna erile ra yetsa banna ha re bua le banna hore re tlo le ko ba rekela metšhini ba etseng banna ba ke ba eme banna ba banna ba iketsetse banna ba eme ba iketsetse ba sebetse o gutlela mano salaria ke ya ko salaria jwale o ya ho salaria ko letswai jwale o ya letswaing jwale ho salaria ba gone hore ba bone hore ba etsa ba ka etsa anke hanklang re teng mona mona ke lo kenya di-festere man ke a tsama man ke lo kenya di-butler man ke a tsama ke lo kenya di-tile man mme ke tla e kenya hantle a kreye motšhini o seang tools tsa ho sebetsa a tsebe o iketsetsa wa tswa re ntate wa ka ntho o buang ka yona ena ke ntho ya bohlokwa hampe ntho engwe re tlamehileng o iruta banna ntate ke bona jwale o wa nkgolotsa jwale ke bona gore ke tla fihla moo ntho engwe re tlamehileng o iruta le batho ba bontate etsa mosebetsi wa o be perfect gore o be motle o ntshwarele ha ona motho a perfect lefatsheng empa etsa bophelong ba hao ha o sebeletsa mo o kgone ho bitswa hape not the house fair o ska etsa mosebetsi wa etsa mosebetsi wa botsotsi wa ropa motho o ske wa ropa batho man batho ba bang ha ba lokisa le matlo mona re ke tseba o kenya pompo a lo senya pompo ya motho a re ke tseba o kenya ceiling a sa tsebe ceiling ke tseba lokisa koloi a robe koloi ya motho ke tseba ho kenya di-tile ka hodima ntlo a tlole ntate etsa mosebetsi wa hore batho ba o batle ba o thabele ntate Motaung ene a ba tlwele ntho ena o batle tšhelete ka o fela o so qete o sebetsa ha o qetile o nyamele because ha e setse fedile ha ona le baka le o qosang o lo qetella yes mara ha o kile bonyane bo itseng dara mo a tseba hore ke santsa nona le ho hong o setse ke rata tabene o e hatellang haholo sebetsa ho be smart man ye o be hotle le batho ba bue ka matso a hao yes o teng ntate Motaung ha ka o kenyetsa di butler quality ha ka o tsenyetsa door frame quality
a se motho fela o tloelang di-half job and so on. Ntate Motau ke yone taba yeo e ke reng re pusha banna after the 4 ba tla bona le mo mafaratlhatlheng re tla epela ba tla bona hore na dintho tsa bona di a jwang e re ke ba le molaetsa mona ntate thuso ke le mametse ke hole jwang ke qwaqwa ka mona ka katlehong ke qeta ho romella motho e ke ratanang le yena verse ya moekelesiya 10 verse 19 ai wena man rona mona re a ruta wena o romela ke qeta ho romella mohlankana wa ka verse gore a ko shebe mono man jwale wena mo qwaqwa mo o tla thola thupa wena re tla o shapa ntate Motau ntwe le buang ka yona ya bontate ya hore ha ba etsa mosebetsi ba etsetse batho mosebetsi o hantle ke ntho ya bohlokwa haholo nako nngwe bontate ba bang ha o ba fa tšhelete hore ba sebetse ba nyamela ke tsotsi wa nyamela tshwantso mmatle ho tlwa mono motho ba manganga ha o ya o lo batla ntho tsa o a o rwaka lo rwaka lo tshosetsa wa o tshosetsa wa eke re pele banda nako e re tshwere na ntse ke sa e bone man nako le wena e tsama ka pele ya kaka mo mamedi motle re fella mona palesa re a leboa palesa re leboa haholo ha o re ngolletse kwano wena ra metsi ka Vryburg re a leboa Kuruman ke thola melaetsa mengata bo Vryburg ya bo Kuruman hore ntate re tla fihla mono Vusi Mapholoba re a leboa hle ke dutse le lona ke le ka mona ka botshabelo wena Makatle o tshulo dumela jo ntate la bua taba e matla Francina Mahlangu makoko hape ntate Motau ha sebetse lenyalong ha emong a sebetsa tshwantse le sebetsa hantle le utlwane Ramokgele Elisha Tlaitlai ntate Motau re a leboa holo mo ka last number motshidisi Marope hallo tshidi ngwana Marope re a leboa tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki hararo re leboa haholo wena ntate Motau nna ke ka Lesotho ka mona re leboa haholo Doctor ba leboa mamela he mo mamedi mamela